Ủa mấy giờ này sao à dạ. Kisunia wala. Kibisu wala na. Kijana yangu Martin Chesa hajapatikana na mtoto ya jirani Chebet bado hajapatikana. Na mpaka saa hizi tuko na matumaini tutapata hawa wote na tutawashika pamoja tarehe 21 wote. Sasa vile sina sunguka kutafuta watoto, leo napatikana mtoto mmoja na iko nguvu ya kusema atapatikana tena. Nilikuwa nimekumbuka maneno mingi, lakini wakati madaktari hata walikuja wakatusaidia kutuongelesha, tulikuwa hata na madaktari ya kuongelesha mtu karibu kichwa inakimbia. Nilikuwa moja ya hawa, lakini wakati serikali walijaribu kutuletea hao watu karibu, pressure ilirudi sawa na hata ile kichwa ilikuwa inatusumbua imepoa. Tunawaomba kama kuna bahali wengine foresi ya Kenya, saidia, utusaidie, mtusaidie, mtupatie shamba tutoka hapa twende tuishi huko pahali pazuri, ili kwa sababu hakuna shamba lingine naweza jenga nyumba. Ni hapo tu ni pahali pangu wenye naishi na watoto, na sai watoto wenye wamepaki hakuna wenye wanaishi kwa sababu mawe imejaa tu shamba yote kutoka chumba ka chini. Wale watu hawajapata watu wao wapendo wao, tunaendelea kutafuta na tumekaribia watu, tumeongelesha hao sababu hata wametofika sababu watasika nani wale 29 wanapatikana na hiyo 10 bado inapotea. Who will this be party? It is ni changamoto tele kabisa, but we are hopeful. Tunakaa pamoja nao, hata sasa nimetoka nao huko chini, tumeomba huko, akina mama wameomba, makatekisa kutoka Jesoi Parish walikuja, tumeomba huko msituni, na tunatumaini kwamba by end of this before 21st tapata wao watu wote watapata wapendo wao. Mimi na imani sana.